wabarakatuh. Dipun apa kabar red moret kelas 6 ares makan. Alhamdulillah mantar moga sehat saya iki. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum ajar ngireng maos doa areng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ajar aksara raja, ngireng ajar aksara kejeng dimin. Oke. Aksara kejeng Kak Dinto: a, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Nah, semakin aksara raja. Aksara raja Kak Dinto dari dupolo aksara kejeng segele gun seepondut Kak Dinto beda belu bebelu belu aksara raja. Nah, ponapaan rei sebeda aksara raja nah ngireng talek teki eki ben latih ben coba buku iki Kak Dinto nomor setong. Nah, coba ki nomor setong Kak Dinto pon apa? K. Aksara rajana dari K. Nah, se nomor 2 pas. Coba bukunya boleh. Enggak se Kak Dinto. Nah, parengin koma sekoni. Kenapa Kak Dinto? Kak Dinto ta. Lanjut nomor telok Kak Dinto nomor telok Kak Dinto kati Kak Disa. Coba boleh parengin koma skoni ki Kak Dinto aksara nya, aksara rajana nya. Tining se nomor 4 Kak Dinto enggak huruf M pas parengin sekoni celoret enggak ales. Nah, Kak Dinto aksara rajana dari sa iki. Lanjut se nomor 5 Kak Dinto nah la ketika disa. Nah, Kak Dinto sebut sareng aksara rajana pa. Lanjut nomor 6 telok ki telok kaleh tong 2 telok. Nah, kenapa Kak Disa? Nah, si telok kaleh aksara rajana nah. Semakin nomor peto. Jadi enggak a belik pas parengin enggak lajer Kak Dinto aksara rajana ba pot betabeh be ba ba ponap otabeh ba. Lanjut saya terakhir Kak Dinto aksara rajana. Nah, ketika Disa Kak Dinto sebut sarang aksara rajana dari ga betabah ga. Oke. Insyaallah Kak Disa aksara raja. Nah, Kak Disa ampun beda aksara rajana. Katipun apa menabi aksara rajana Kak Dinto pepasang sambung sareng tolesan pemateh, maka Kak Dinto beda pasangan. Nah, beda pasangan aksara raja segele beda bebelu Kak Disa. Nah, dinding semakin beda sesangga ponapaan bayi nomor setong Kak Disa K ki beda bebena sabe bebena Kak Disa K. Nah,
Semangken ta juga beda bebena. Jadi engak c beri koma sekoni. Kak dinto pasangan ta. Lanjut ki. Pas pasangan nya. Engak Kak Disa sabe juga bebena keng sambung ben saya di budi. Jadi nya. Di pasangan nya. Lanjut nomor 4 Kak dinto pasangan sa sabe juga bebena sami sarang sa seraja Kak Disa iki. Nah lanjut nomor 5 pasangan aksara raja dari pa sabe buntoen di sambung buntoen. Jadi Kak Disa contohnya. Lanjut nah tining na sabe bena boleh sami telokan kati aksara raja Kak Disa. Lanjut pas aksara raja pasangan dari aksara raja ba sami pan pekeng sabe bena ba batabe ba. Kak Disa gelek bas otabe ba ki. Tining nomor belu Kak dinto pasangan aksara raja ga otabe ga. Nanti Kak Disa sami sabe bena juga ga otabe ga. Nah terakhir Kak dinto marena beda tambahna pasangan dari setong aksara keng tak ngakungin aksara raja. Kenapa Kak Disa? Kak dinto kita teki. Nah, besaki Kak Disa. Nah, jadi enggak c a pas sabo enggak n Kak Disa ki. Jadi Kak dinto kakuna ca. Sekalian ki ca Kak dinto khusus kun beda pasangan sobung aksara rajana iki. Sebelum ajar noles aksara raja carakan madura perlo engaen pole bab panambe Kak dinto beda banyak nomor setong Kak dinto taleng panambe suara taleng tolesna ketika Disa sabe yadeen enga m sabe yadeen aksara kejeng Kak Disa becah taleng becah nomor 2 Kak dinto taleng bentalong. Jadi beda taleng bentalong. Taleng sabe yadeen aksara kejeng talong bingkengah Kak Disa ingat angka 2. Jadi Kak dinto Kak angkui mamonye o. Nomor telo beda cetak. Cetak Kak dinto sabe yatasnah aksara kejeng Kak angkui mamonye i. Selanjutnya pon beda soko. Soko Kak dinto sabe bingkenga aksara kejeng sambung budina Kak angkui mamunyi u. Selanjutnya pet sabe yatasa enga i keng bekerajaan Kak angkui mamunyi Lanjutnya pon beda lajer. Lajer Kak dinto parengin yetas geris Kak angkui maten r amunyi r Kak Disa. Selanjutnya pon beda cek. Nah sabe yetas nah enggak harokat Kak Disa i Kak angkui mamunyi eng. Lanjut Kak dinto beda pisat. Kenapa pisat sabe bingkenga aksara kejeng. Bisa Kak dinto Kak angkui mamunyi panyeke budih anak Kak Disa.
semangken aksara raja. Kaangkuy pon apa? Kaangkuy noles nyamana oreng, nyamana kenengan, nyamana bereng tor en lain nah se endi nyamah. Tetapi beni kaangkuy noles kalimat pertama. Jadi kata yang pertama beni hanya khusus tentang nama Kak Dinto. Nah semangken pertanyaan nah katipun apa menapi nyamana se awal nyamana oreng ben kenengan gele sobung aksara raja nah semangken jawab nah menabi sobung aksara raja awal maka kotu ngangkui aksara raja se aksara se nomor 2 otabe se nomor 3. Jadi kalau tidak ada aksara raja, aksara yang besarnya yang pertama, maka aksara yang kedua harus pakai aksara besar tadi atau yang selanjutnya juga jika tidak ada aksara besar di yang kedua, begitu ya. Nah semangken pian kepi bekal ngecek bekal talek teki deka contohna noles aksara raja. Nah coba olaten nomor setong Kak Dinto kira-kira bu guru noles pon apa ki, coba olaten kada aksara raja. Nah coba ki, nah pon apa Kak Dinto saya pertama, nah langsung ke aksara raja. Betul Kak Dinto, aksara raja nah sa noles carakan ra parengin cetak teti ri. Teti Kak Dinto nyaman oreng sa ri. Kak Disa contoh si nomor setong. Contoh si nomor 2 Kak Dinto noles pon apa ki kira-kira bu guru sore talek teki nomor 2 aksara se pertama. Nah Kak Dinto beda aksara raja nah se pertama Kak Dinto ta. Pas ta parengin taleng sareng talong teti nyamana teti to iki. Lastare Kak Disa parengin aksara kejeng. Lanjut tenah. Nah, Bulia bu guru noles nah. Nah, pareng nah cetak juga. Jadi ni bacana. Jadi nyaman orang to ni. Mangken contohnya se nomor 3. Guru bakal nolesa se pertama aksara kejenga dari K. Pas pareng nah lajer. Jadi bakal amuni kar. Lajer Kak Disa isabe iya tasa garis semereng iki. Pas tambahna aksara kejeng. Se parengin taleng sareng talong. Aksara kejeng ta parengin taleng talong teti to. Contohnya se nomor 4 boleh. Bu guru bakal nolesa tolesan ja. Kak Dinto beni aksara raja sampai aksara kejeng. Karena ja tak endi aksara raja. Maka aksara se semaren aja Kak Dinto ngangkui aksara raja pareng na soko teti sa teti su ki. Pas terakhir pareng na la pareng na cetak teti jasuli. Nah semakin contoh boleh se nomor 5 katipun apa manapi noles saka. Nah sa Kak Dinto aksara raja na beda ka aksara raja na juga beda. Jadi penolesna sa aksara raja. Nah, mon kana tidak boleh tak oleh ngakui aksara raja. Polana seeyade ampon ngakui aksara
raja. Jadi akan nah kotu aksara kejeng iki. Jadi saka ketika disa penulis nah. Semakin contoh nasi nomor 6. Guru bakal nolesa Kak Dinto sa parengna soko dadi su. Iki pas selanjutnya la parengna cetak dadi li. Pas saya terakhir guru bakal nolesa Kak Dinto sa menabi parengin pangkon dadi mateh anak elang dadi es bacana sulis. Aksara raja ampun paham engki. Nah semakin bertugas sampian. Tugasnya nomor 1 Jakarta, nomor 2 Sorbeje, nomor 3 Songenep, nomor 4 Anggesuta, nomor 5 Nyipurnomo. Toles buku tolesa ampun cukup engki. Semakin ngireng maos doa kafaratul majelis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur sekelangkong sedaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.